Wothad langso PWDIB hem banason pemandet. Rong teke hemari rong hanga rong along APHLC asongatum Sikh Schedule Awareness Program ke pemanpon. Ingdeng tongkep hawar Karbi risonimso rongaje mesen pen kapachon pon. Biren killing ki soy ki red pensi hemrit chelanai. Langrohelo bike locho. Kardom Birta life pen elisami rupjaliti sopi non berdang ton pene arjuponik sena. Moni de tum ajara saile claim ji sita alam ningji chotke chunche alam ka ningje pen anparta akam kapeklang henlo kemeang theglo. Nijang karbiang long along wothad lang so hitia panta isi anong ka chethanglong adimlo. Sita hitia dung het ke sangahem kamuring sangke chethedak me mialam bino. Pinpur damme kedamtang ni pho there surihinira cranir cap aningkan sorkar hinpen ibia hemate hem charning ki kimponji aphan long e somponlu. Construction of two-story PWD IB at Baithalangso under AAP 2018 to 19 apartment pen foundation stone KAC CM Tuliram Ronghang Ari Dengpen Ingpu Ponlo. Bangso long eke sompona long Horen Singh Be Hon Singh Rongpi Mongo Singh Timo Alang Litumpensi Ingpu Ponlo. Sita bangso hem charning piniar nianta ki kim kerang pon theklong lesi moring sanga hemsi pedo bomlang. Isi manghumi me alam binong lopusi ke ong dung arada tumpen ningjerenti. Wothad lang sopen Birta life apparently Rajan Ronghang report. Kedamtang Prenipai Trokarni Lakhain Kora Trok Dwarbagori MSC constituency Angkangpi Daitor police station Kaparlo Rong teke hemari ronghang arong along APHLC asongatum Sikh Schedule Awareness Program kapeman pon. Labangso Sikh Schedule Awareness Program kapeman pon lalong Baburam Hansi pensi Mechari pon pen Aluhiaman pen kachatongdun Dwarbagori constituency committee Maipu Mondor Singh inti Saihem Chunbang Jonaram Terang Singh Teron Rong Sarpen Chenglok penangan kitigidingatu chatongdun. Lapen ke Mondor Singh tipen Sikh Schedule laputak penangan alam thantekang lapen kewangji nipai crepe horni dolamara long APHLC mas joining amai pedoji. Labang so amai long rong teke hemari rong hanga rong penta penangan armu chetong dunjapan bor ipon pupusi hadak arada tumpen chethandun. Hanboka penelitum Birta life apparently Robinson Killing report. Kerti lapen atum lapen natum long rija tum pini apor dagron tege hawar long natum wan thulong pat natum han churo lo lapen nili ning mas tame ing sampik lo la sona Birta ke mina than lapen la sona e pirthia dang pen ke than pen ining lu chok bang ke pini ason hakya avila stamina tum ta ke bang pen dani tum ta mua bên chế thang xong thật sự chúng tôi biết chúng sai đấy mà sự chế năng chế tông lên thế đấy lo là này chế tông là mà sao mấy nili sao mấy là chế thang luôn là cô bang đã long lại lang là bên nili thang lo pan car bên à cô là job car là hai tên nili cái nili tụi mà hem bên bang cái long lại là à vậy là nili hạt tốt bên cái bây giờ na government bên năng lại ta hay luôn mình bang là nili bên hay luôn mình là bang chỉ chín như đó sao mấy nili hin bên bang cái là cái ni kan tim la job kar kam bangra apa isa dalong delo la pen akam ata da mang de hop tai hang ba lo atha job kar lu ma sa wi dang del pot na tum pha same na che than lo ni le ke MDC tum pha ge la tum pha ge pu thai de tai mi ne sa rong ge ya tum hai mi ne bang lim chok tai mi ne mane lo ke MDC tum same hisab kai du tai mi ne la tum phan ta so sa re dam ta he nu ru ta he nu cái là số tiền bữa tê là cái lên tăng mà tê cái đầu tăng thôi mà cái in à bằng cái in sambui à xong thà si đam rồi là ni men cái là cái đào rong cái tê cái gì đó là cái hiểm hại cái liền rồi thì bạc lang luôn gì alam thế cái ở về mà té đồ đồ mò alang đi như vậy đó đặc SPRC ame cái đồ gì pu aphan aja ka tum hang lu pudo satami
dak ke chitong bang ke kom hek pulu sita mi ke ther ke hap ni tong ke do ne pu alang li pulu sita la hai ke awi ni li ar du dun long li ta mi ke chomo vi ke jun mo vi la hai ta dukok ri jai ke honang yi dukok la so po si ke chitong abang kom ik chat ki kroe tum si ong lo the la ke pima hem prek long ri me thang ke do ke thak ke do mi sen ji ke thak mi sen ji ke chuklem chudam arong ji aphansi ka do ka vita ani nge ma thalu pini me buta kala hello nile tum EPSC pen ke dang tum duar bogori EPSC atim tum atok anu EPSC awareness ke do da nile tum patang ed elang voi phak tame pinang anadim ke nile tum ke dam pen ning samu je muni da tum inglong ke do tu alang tum 60 dul alam ke thandam bote alang to ning sampik pek la penile tum kile le jota nang hang alang to aning klong pen ning chi the do sin nang ke sita me pini la da rong te ki song son bang ke nili matha na bang ke duar baguri long abi thung reng thamalu pusini nili matha da nadak muni tum bang 60 dul alam ke than lan muni tum bang arjung tung te la pen ke alang li tum than ta alang tum ke kroji pan pinangan muni tum ke aning hang bang we la sila dak duar bogri long sitame non dak rong teki son son bang senye tum fast tem lo son ki pho je muni tum me ki dun ka phere la pen long ri long pa da pan la pen khoe khe pan ko son ti ki reng dok ling ki dolongi ma pan sitame alang li tum bang ki matha dam wan par sik o thek bang welang posini li matha da alaman bang ke inut bani tum sinili tum pandang hang lo he je pini la dak sitame pinangan rat chitong i pro nili tum wang lo sitame la da bang ke ther ke hap tong ke dolo ne ente rat tum tong kupine ke matha ke parsik thek thelo ne la bang nili chini dam de sitame non pen inut bani bang ke la darum ben sitame nang bardon po son se nili thek lo sitame la so teng pute kam ro re la mane karbia khe aphan ba longri pan ka ching hon asin na bang lan dak thek dam long oi ko bang ke nele to bang ke je aruna doi ta ho apen ke la job card ta ho bang ke la ke badu government se tame ki PGRI do jong si pipe poten ne tum se tame ki PGRI ne tum ahin ben pocket ben si PDG po bang ke kali se tame ne tum ban ne tum EPSC bang ke la karbiarar ban ki du ke la tum ban la party tum ka chong thui pen belek pan ki pidam rong alang li tum ki long na pot pipesi belek pan pidam rong pon bang ke ni tum bang sitame ke chok chi long bang ke unan ke jong dun pen si song pidun pen si hala ke long vek na ye pan ke palong vek je pan bang ke ni tum ke bidi sere pidun po pu sine tum ke chi chak sine tum ke mopenta la so passbook pen ni tum ke hang he pen unan mang ke palong lok ye pan sitame ni tum aron pen na teng klem pidun po pu sine tum dak pini rong te ke arat tum pan ni tum chi chak te kang IPSC hin pen Dolamara Cultural Complex Rong Marjong along Priya Chiklo Niphai Hini pen Pli an Dwarbogori KCS Zone pen Kapeman Ponalong Dr. Numal Momin ALA Deputy Speaker Richard Tok BEM KAC Chandra Singh Kro KCS Central Committee amai phutum chatong dun Kicham ki chiang bong sitam jutang ka ching hon aradatum chetong dun si alira lon pen kelang dun aningarong chipi ponrenti Pre ni pai ke thom arni Dr. Numal Momin hawa risonimso ronga jelong nang chetong dun si Karbi hemtun pakapen ki kim japan chechak te kanglo lapen MP election aprang ki patang japan si bor I ponpo anporta KCS Dwarbogori zone apan pumpharoisi plastic chair non Christmas aprang nang pale puputa chechak te kang si manpo nasila son sele je phansi aprang pe nang tukan party le lo tar karne moi non Chinthur KCS unit nang tumle chising nai pendolo pusang de stage no man bang pen I think la lun chithak chipate dun japan sa port pigo and they will dream for the better Karbi Anglong. Bijir KCS unit atum bang ke alang tum nang thang lo alang tum ke lun pon pelo kolo lasi laso ko chipate lo
unit ke thong bet that the sido youth power, youth nasi strength Chintur Kimi KCS unit is the most Ruipi essential Langso part of the KCS society unit Lapen that can Panbari bring Waisong KCS unit all kind nasi of Aprang development si Hangpon po in that area. Chintur Kimi KCS Our unit youth in Karbi Chintur Anglong has Kimi got KCS tremendous unit potential to lead Karbi Anglong. Cipate de So the pelotang people of de Karbi Ruipi Anglong, Langso either KCS politically unit or non-politically, Ruipi Langso they KCS can lead unit at Karbi Panda ka Anglong chisik na ipeng do ye to phansi the chingri lo upliftment lapen and the up progress kijut si and cipate development dun of ye Karbi Anglong. tumke We have a dream Panbari Waisong for a KCS developed unit Yang and itu prosperous peder de Karbi pin Anglong. pen laso ka cipate And lo I urge the youth of Karbi naga Anglong pachun dun je phansi chingri lo they should come forward, they dedicate nasinon apor themselves pipong lo in education sector. Chintur Kimi Because KCS education unit is most essential for youth, that unless and until they are educated, they get value education, where our society cannot progress. So this auspicious occasion of 38th Junel Festival of Karbi Youth Festival, once again I convey my greetings to all of you. This festival will bring peace, unity, integrity and progress of Karbi Anglong. Thank you very much. Lapen hapu EM Richard tok bipen setami non dak duarbagori KCS alongki do an a unit tina tuma pan setami cheng lapen peseleng ki pipon ejiapan chechak tekang Ambang ke tum ansu se lahai pen tamik tum ka pa phi dun son du kok ti ne non ki bang jiar ni ambang ke tum ansu se ki kam ke lun ka chipate lo ki bang ji pokep 50 years ke play ni golden jubilee karalang solo Karbi people's house long partir hodak papa playing pon mane program ki bipon along sami tum duar baguri pensar ha basu chipati dini fa ardi do mucho si hello nitum la sonsi halapu duarbagori ZKYF along kachepate dun ritnong chingdi hambi ka pathulapen lun kan chepate anong kapajur pon lake duarbagori press club bitunga tumari deng pensi pajur pon rinti han boka penili tum Birta life pheranki Robinson Killing report Duar bagori habarama ihin pe ko tipon bini ki jutser ni lo silirak nang teklok pen dingarong pik daka doga bera rum kacito jutang mga tinghon ang parliament ada ki tum duar bagori lukele mesi no ni em lakai dical to pia bang alang lipinangan jutang pha hati dan najong di pinangan ada kacin to sini ki teklok si anso se ki mangilang poro hut Karbi kei ite sini kritik an Karbi kering bom dia pan masuk jutang di pan masuk sering pecipareng bonji tapong suka cisong kuna long tak duar bagori hawar mai kan arjap tiji bisa din kita kono sampai nabang di kan turun ke pagi Kate sara prang nang ina ka umbri pen non na umbri ko solo ga kici pre mo ni ngelo ke dia aprang abang ke duar bagori hawar mai ada kan apa le rogi pan ni udah hawar mai itu tanom ni theklo mani kan sabsine ke theklo mani so ke ni bangke di theklo mani la bangke li tumla lokela mesi lo nong di em lo akai charge to bi akai cerap ke citu kan kan tring aja ni Lakhain Koratrok, Duarbagori MSC constituency ang Kangpi, Daitor, Police Station Kapardo, Rong Teke, Hemari Ronghang, Amekar, Biren Kiling, Kesoy Kiret Penloksi, Hemrit Chelana I. Labangso Kesoy Kiret Ke, Ningkan Kepan Pleng Edlo. Harpi, Tining, Long, Lingpum Amokasi, Jojor Pon Bomlo, Lapen, Long Abangke Surihini Pensi, Jorpon. Lapen Ke, Lingpum Abangke Surisi. Harpi Tining, ke pharo pho ansi jorpon bomlo lapen bangarong along jorpon bomlo ke soikiret han boga penili tum Birta life pheranki Robinson Killing report ke dak duar bogri ang kang laha ke aru samartum pirtha
ayaton si nili paklang nun bom nasi non dam tang an si tami nili lahai hormon kecujor keculang ben si nili lahai nang bom lo sel bom lo sita duar baguri an si tami nili jor bom lo sita me ha duar baguri ang pen ang tanan si tami north east an ke nili lahai si cujor bom lo lapen order ta bang Karbi pitum bang na order bom lo nang kithan bom lo phone contact bom machine lita arong rong ta nang phasi ni di jordam bom ente la ke kopilo nang li odong ke paman ni ke la ke ni li odong ke la ke pirthak ya to na son harpi polo di nang li ko ningkana ano la bang so harpi ke soy ke pe ke cheng pon ke ni li ke cheng pon ke 2018 ningkan men sun ni ke cheng pon 2018 tang te la so harpi ke nang li ICC long ko an jor lo long lo nili dak duar buri ang kang nili ka chijor bang ke aro smartum ta bang ta paisa isi akijo lekilong ka li hajira ni thom lidun dik ke la isia jatan hormulong e pusi nili la aset janiba la thining cholo la thining cholo la ke harpi lo la si aset pulu la si la pensin nili non haruk phokan sin ni chijor pon bom ente la harpi thining pen bad det akapre de kupine ke soy do manali o akapre ta dulang nili kisoy pon ke lengpum ta soy pon aku long da ot pon la hai furniture la thek an ke nili da klempon bo ente ju so pune long la pen ling pung ke isi long ko an lo long bang ke nili dak lom te bok trai ke chijor bang ke suri hini pen haru inkora phopen sin ni chijor pon bo lengpum bang ke la ke ichor pen suri sisi nili chijor pon bom la bang so harpi thining la pen long ling pum pen kaprek asai ta nang li klem kaprek asai ta la hai ke nili furniture tang de lo apot la bang ke nili palong ta kim bench ta kim in hap la hai nili sansi pon manen nang li la furniture hormu ansi pune lo Nilip MSC constituency yang kang Kalyoni akhoi puta ghat along PWD Chokomar Rensing Rong Parabike Langklucho Kachini duna tengi election commission pen kapin khat pona tengsi Borpung polling station number 44 along an BLOR Puketang Rensing Rong Parpen Arta Paroisi ke playing atuma pan certificate ke thondam je phan telong pen ke dam pen nangkachiroi ahutsi Nilip block asai hemadung akhoi puta ghat along men telong chephar lep phira jok Kache thap banketom anparta bike ta Langklu choklo. Discover bike number AS09A9175 a color ke red black handle. Lasi Kalyoni halang royatak prabjin pen RCC dolong KEC pen kasemar ponserak Japan kisung ke phowek PWD Chokomar Rensing Rongphar pen tuning report. Hanboka pen ilidum Birta Life Ferranki Robinson Killing report. Chitan igima Dilimen ke Rensing Rongphar nali department nong si kami claim ko pia department nong si nang li claim lo chitan igima nili no mangala PWD road chikela subdivision no subdivision nong si chongna dun bom nali phan pen kiche par hot ke accident det kuson pen si ka accident lo pen kunat ki humri dam pen si nang li la puson ki sung phulok lo la patumi nili la election commissioner pen isi certificate do la certificate ke ningkan paroisi ke par aso sarti kunon sargra kunon tumhan isi certificate kikido aso certificate ke thon namlo nili polling center ke lage PS 44 sarthi timung LP school Borpung nili dak pen adap damlo adap dam ta lang bangke the official nili par lo damlo hu dak lahai certificate ke idam det pen upat nang chirui
คือดักบางทีก็ทอมนี่บางทีกินเนี่ยพอดักอันที่เรียกเราโซตาลังมันก็เกิดตันได้ส่วนมันก็นังชิปาร์โลฟันเป็นนังชิปาร์โลมาละโซลังชิตีมันนังเลี้ยมาละโซลังก็พลิกหลักยกพันบางชิปาร์ได้พักโลอันก็นิลิไบต์เป็นนิลิเป็นมาสีดักลังบองมาสีโลไบต์เป็นนี่มาโลละโทละที่พาร์ทมันเป็นสีโลเอลsebenarnya ni li apa kimi li clothed pen lang clothed pen la itu ke part miri koson pen ni miri bang na tumbang nang odon lo ni kan bang ke to kan nang song kuli ke man ni bang ke yok kilo sebenarnya bite bang ke long le la kita long le la tarapung la pen ke borlang so atumanta rongkan ne anta me la bang so lang hat pon pi pulona te kidam je pan ki siksak do la sinang la public rat borpung la lang thak inglong rat atum phan an ise kopini ki pachini dun ji do mala karbiang long autonomous council atum phan la lo dili mata pwd long si tongdatun lo bit site mata nilitum site lo ladak bangke kenang solo dolong bangke rata tum kedam ke bang siksak pik non ma apa la ratum ta ke podolo dulo stame nili government bala di department mata nili ta pidado dia department malo ta tumi bangke nili mata podelo dak la dolong ka we joine nili mata dak lang lunang kok lo si council kecari CM Kuliram Hangsar Panta ni Tuningri mate ni department hoipen Tuningri mangal ke hello ni pu duty lo ni kwan ni kan penta ni duty penila ta halat pik lo bahu workungan atwar bangke ahok teknopik kedam ke bang siksak pik si dak dolong kita lah council kita kedim rabjin ken dolong sidak nang pison te wapung tarapung kedam atum mangke parsai mission focus Pine Birta la ponse kang ton ponik lo 2 me thak me kardong